Gdje ste preljare? Vi ste ponovo u Serbian TV. Danas ćemo snimati čovek ili stiv u Minecraftu. Pa da krenemo. Gdje ste bre ovdje be? Kao što vidite ovdje vidimo jedno prazence i jednoga čoveka ili stiva. Kako drži ovaj mač, ovaj diamantski. I bije. Ali samo što sam ga namestio u levu ruku. Nema veze, to nije bitno. Ovdje kako treba, ludo prazence, be, šta je be ti be? Ovdje vidimo da ima neki krila i ovdje vidimo da je u vazduhu kako je neko strašno, vidimo senku, neki, ovdje imamo neki mač, ovdje je stiv, ništa nema, ovdje moja kosova, glupa kosa i i 3, 2, 1, jare!